abantu bakahamajyana nini abantu bugenda gace. Ibi byona bigambwa mu rukiko rw'abahingi b'Igara n'abeebembezi ba board n'ekigendererwa cyo kutungura factory yabo. Ebeeyi y'amajani obuhati kilo negura 35 omu factory y'Igara kandi egura shilingi 200 omu bari kugura cash. Korite abashijo ko nyuma abahingi n'abagwa n'uko korite omunyagiri omusoro no mweshengereza no kuzita kugera hata konka ko numushashura tukajya tukashashura umunogi korite yiti tukugigandara konka hato no gigandara road. Izindi za company ziri hari 2025 konka nitwe tureba ngo ariyezo business gumire konka tukubasa kura kuzishara tukina amabanja g'abantu so ntwena ngo tubanze tushashure amabanja ago turebe mbere kwera aberi rero tubone kushara konka tuyitsereza umuntu abe natunga imitwara 5 tukajya mutwashara 30%. Ezo pasente ka saving asente nchikuyamba chikudzera se kwenda umushara mwinji utagushushuka. Abahingi n'abajyango bashabira abeebembezi ba board ngo bine kurgayo bakagura amajana ha sente nke bitu kutaru kugagurira higuru bakaremwa kubashashura. Nca abahingi basabira ngo hati nubwo babatere ebeeyi yinche eri kutambura n'embere yibaru kibase kurete sente zaboneka kandi bagambasashura umbwire kituyambe nitokurwa mu mabanza gutwine nk'abahingi nkabasa ya horda. Entaro ombeebembezi nazo zonjira hakugwa kwa factory kandi abahingi bashabira abeebembezi okweteyisizana bakasasirana bakakwatanisa okwenda ngo factory yabo egumze munekora kurungi. Ubona nimba cyo kurebera hitere ndabusubu nakimanya uma director boza kumanya cyamba kitu uki hari one tukaturi united konta n'ubutara yabaza kuguza mutayo tukigambira ngo kubantu bagamba kikoma nkaye twagamba imishangwe ryo mu company twikirizana kandi cyarugomba hingi bona ngazeho efforts za mediation turugomba koti n'ikintu cy'urungi cyo gukorwa abo kuba kushanga abantu bendemwe nibaryanira umukoti. Abahingi bagambere ahanshonga ya buheju okwetongora kurga harigara ngoro no ruhuzyo nkanda bari kujihagera n'abari kwenda kwetungira ibyabo. Harunka families ibiri zinze bateganza Ishatu na hawe yayenzeho yakasabu hati barano bababiya Museveni hari ikintu cyabaye no kurimborora imwe hino muragireyo mukagambira abahingi ngwe bano bagambira n'ibishuba Nejo ngankuru munonga kurgo makagwe nko 2005 tukatandika tutensa nyonka board member ni kimanya mututushakire buheju tombeke factory ya buheju Igara er promoter eri nko mukuza ko kuzo mwana chimasango yarga kukura yaza ombintu byishe yasinya kayo bukuru yayitegereza to kwibugumamu Kandi cyakabiri umwana tuwakutegekishe aha kwenda ishe muwakutegeka umwana aha kwenda beke Gasha kwa Juliet Charlesima.